Ljevica veka, crvena. Nemoj da bude bijela, samo crvena. Idemo i dalje. Sada dobro Malačevi za Sirika Selime Smetom Šumatras. Šoku šuma brata Soku. Master Chief, gledaj ga. Brata Dragičevi. Pretendent za prvu nagradu na Kotličijadi u Zvorniku. Svi pitaju šta si, šta imaš od škole, a ja kažem ništa, to svoje vole. Bio sam baraba, želja na avanture, jedno sam do budu, do male mature. Odličan. Taj recept dobije kuva. Mali je tajne veliki majstor, a? Ostav mesa nešto da imamo i mi, brate. Nemoj samo žiri. Mama. Ajde, Albore, ne poteruj pa, daj od nešto. Mora da poteruje. Šta ovo je? Ne, nisu uzeti. S koliko osjećaja samo i pažnje on to radi. Svaka mu čast. S ljubavlju, vidi se. Ajde, brate, neće ladno probati. Požurite ono. Moramo ga ispratiti. Evo, mahanje, jedno smo dobili. Evo vidimo, nema laži, nema prevari. Svi su tu kotlići i imena ekipe ispod sakrivena u kovjertu, znači nema namještanja. Pošteno, nema šta. Ko na izborima u Bosni. Još jedan glanc tanjira ide specijalno. Mnogo ljubavi i truda unio naš Dalibor. Mora osvojiti. Nešto mora osvojiti. Vidjet ćemo nagrade kakve će biti. Ne znamo sad koja je po redu Kotličijada u Zvorniku. Ali evo tu smo na Drini. Ima jedno 15-ak ekipa. Ali inženjerija je jedna od kvalitetnijih danas ovdje. I ozbiljnijih. Tu je i kapitej naš Dalibor, pogledajte ga samo. Vedri oblači ovdje pod ovim suncobranom. Zapamtite dobro ovo lice. Jako pozitivan dečko. Evo jednu zdravicu za kamer. Evo. Volimo vas. Ima rakije. Ima rakije, sjet. Rakija, ljuta, nata, kuće bolji. Jeste sada, evo ja mislim sad, evo malo da ne čekamo sad ovo proglašenje, bit ćemo najbolji ko se zna, znači sad ćemo se poslužiti. To je to, mislim, žiri, možda su ih potplatili, možda će za pare da odrade nešto, ali nebitno zna se ko je najbolji, s tim u vezi.
Davaj ste im po jedan tanji da vas poslužim sa... Odličan govor. Preukusnim jelom koji ovdje čeka samo na vas, čitav dan, živjeli. Živio domaćine, nema najjači. Tarol je tavarišći dogodine u Rusiji. Rekao sam da je karizmatičan i jako duhovit. Ali žena kad pogleda svojim prijekim pogledom nema tu. Evo vidite kako izgleda ovo današnje dešavanje i sabranje na Drini. Popit ćemo u jednu Bavariju, probat ćemo gulaš, to je to. Tu će biti proglašenje. Ovdje kad je došlo kad... Ne vjerujete u naše... Osvojio je nešto lav. Evo ga. Ide kroz masu, šegači se. Sladi se pobjedom. Ali moramo se svi slikat ekipno, jel? Da vidimo lažni pekar. Ajmo aplauz za lava. Master Chief, gledaj ovu. Ligu šampiona je osvojio Dalibor. Prvo, drugo mjesto. Ovo je drugo mjesto, ali su rekli, kaže, prvo, drugo mjesto. Evo, čuli ste svi, dragi gledalci. Dukovićani starim gradom! Ko je prvi tamo? Dalibor. Kakav događaj, evo šampiona, evo. Čekaj da vidimo pekar. Ode. Da vidimo šta je to. Ajde stavimo se svi slikamo. Ajmo, svi stjeti! Osvojeno drugo mjesto u kuvanju gulaša. Svaka čast našem šampionu. Nije džaba toliko ljubavi unio ovaj gulaš spremljeni. Inženjerija, evo i... Stani tamo, stani! Ulazi tamo, ajde. Evo te pobjedničke ekipe. Moramo da ih usnimimo jednom sve. I naše kapitena upravo. Nosioci ove ekipe. Evo još jednom. Veselo. Jaki su, nema šta. Ali i tamo slavi, šta se ovdje sve slavi? Da li svi dobijaju neke nagrade? Prva, druga, treća mjesta, ali vidjeli ste pekar. To je to i odjavljujemo se s ove kotličijade. Živi mi i zdravi bili. Zapratite kanal, to je sve što ću reći. Sa čemljačima dijelimo. Evo da vidimo još jednom. Taj zlatni pekar, nije pravo je zlato, nema šta. Neće si strani, neće dosastvo, ovdje ima veze i dobro poznastvo. U svakome džepu imam svoga para, nema rame, ne brini se stara. Svi u školu, a ja ne, svi diplomom ja obezni, ja sam znanje stekao kampani, al pogledam bolje, ja sam faktor za njih.